Ndia chiari ni achukuru ya Mario Komaingero tero darakani boki iti madeta nonto bongera kubancho bira nende bakwida bakiwa ni ederi akroboi de damwanka kinyabationa gwanza kurogibariwa ni onto bo kombo bo bancho byana bao kinyane ne batikona bisi Nionto akorone ni bari matokana mbeje chiondekire kunywa nchovye ndi bakuri dirikari utonyera na kubadura na mpange nkorukine boreti dirikari oyo kubabyo kuri biotedio ni kwidira bakulukira kaita gakaomo muno ntere yo Paul wakabide na report nkoruki na cheri bachukuria Mario Komainge primary wardini egamba ng'ombe baraba kere bugite ati arume bao bakorera nchobini ire kurugiro na kwenderwa kathokoni karabaro thitega nchobi gake rungura kirima kia njogoni onto barabugite bothire to bugiso kenyuma anene kimaendeleo ntere ino mono kirima sukuru na inyate mete inyana baigwa bakinyereka nchobi akoro baba inge batiganiretie bathekeria ekoro ana bathi nchobi ni eno riaga weria ya makurani aguwa na tochogo no bagotora tochogo totiendwe tuirwa chukuru into keke na thina mona nchobi na gwamba bakuya ngoko wanambori wanakatharika yonde wanatoye no kona kirega mwekoro oyo mwene amwengatiria na migwe na ana batie mbathi mwankago na tikuga bakadi batimenya iko enda bagatoya ngakere mu bakomiona tukubibwa keke geta wanjogoni na nera bakadi batimina konchobiere nagu no badire bathamu kogu batiga bekera mitongi bakazikira ku na kona to baumete na batogonete mwarimu munene wa cukuru ino akithiria gamba ng'ombe ne batiri kurithirio takura komuno nto itire na mpatho na Tharaka kana Boe Kamba tena tofauti na Labe North. By the way, we share the same catchment area. Totirimana na ba this area bathiete Meru Boys Primary School ire yaram kideno alafu Kirwe, so it is the same catchment area. Then our teachers tuko na walimu huku lakini batikana kuja this side no to Andiship and just here we are in the same catchment area no kathi kideno ni kwa kurukia igamba ng'ombe. By the way, kideno kwina loje kwina stima barabara ni rami. Then ana baba betu feeding program ajali bare wa mojali mwana eganegana tuli anto ba mwisho na kabisa naga kogu totisubulika manto ni mama mono bora bari tiogorera mujumbe mwakoro kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan kwa Mwindu akwirite bamwe ba ana basukuru no uniform aranwe Susan akiaria iguru ria rwarioru garonde igamba ng'ombe ne theterwe especially kinyalimo kathoka thera skuru ria mbinge igamba ng'ombe itiena limo bakugana na baba inge kaba kurega baigwa transfer kana ba postwa igamba ng'ombe bakarega nunto igamba ng'ombe yena characteristics kana manto mamonde machobagwa kenda gonto gotuka kubangwa we gonto kwa weta wandship gwa gonto kora komo muno gonto kora go testima gutie roje gutie barabara gutiri rio bia korea gutire thoko mbega so mwarimu ra kureta okuka murituwira ungi ura kareta goko na okorokira manto mange mamo muno mama gate mathimo bukoni wake muno guteithia roje kugura sore kira nyomba kuchoirio bia kura haya muno remo kinya kugura tunyamu twinge muno tura baba gonto kwa batomba kugura nte mamu ntura kurtawira gonto kwa weta wakomo ongagirwa kamushara kenda a supplement kana aige kama mangi makurema so egamba ng'ombe ne bangwere gonto goku na kuma chukuru ni Mario Komainge kiripotera wa TV Bito Paul.